another video. We're gonna do the real turn and we're gonna do the 3-pack in store on both accounts again. Is that what I do? So yeah, let's do it, guys. I will also have that to claim. Let's claim this at 25 and 5. Wil ik hem get the reset as well? We did get the reset, nice. Let's get it. Naomi. Gunther. Kintar. Coco Beware. Eve. Let's claim this back. Buiten in die straten, bars jacarandas uit ornaten. En alles lijkt van ver af zo gezond. We got a pro of that. Okay. Okay, real turn. Let's do the real turn. Okay, we got another place. We got stuff. I got 5 place. Not that time. Okay, we got back to 5 place. Back to 5 spins. Okay, we lost that one. Back to 5 spins. Sure, we usually got another spin, so we have 6 spins now. Wow, amazing! We got 250 credits. Come on, man. Strand in niemand niks gelijk. It's complicated. Try my. Kom kan al niet vat nie. Hoekom nie? It's maar net 'n clash van personalities. Dis nie dat ek nie kan vat nie. Ek vertra terwyl van hom Konrad. Dis wat mense doen met hoe mens wêreld. We got another. We got Pro Crystal. Die eerste een wees om ons ooreenkomste te verbreek. Niks van elkaar weg te steek nie, altyd eerlik te wees. We got another one. We got another female one. Hoekom nie? Wat kan so erg wees dat ek dit nie sal verstaan? Yo, we just got more credits. Ek sal jou eendag vertel. You're right. We got 10 rewards now, 9. Trust me net meteen, okay? Ek gaan kyk of Vicky jouself die speel vasgeplak het. Okay, let's claim it, male. Ek soek net antwoorde, my kind. Hoekom? Wat se verskil gaan dit maak? Dat ek kan weet hoe om jou by te staan. Kom sit. The female pack. Got trust female and trust male. Pro crystals. Coins, nice. Fusion. Oh, sorry, equipment. Another pro crystal. A female. Not more 50 credits. Another support. This man is locked out. Locked to the other account. Maar dan gaan ek uitvind oor 'n berader en moenie eens probeer strei nie. Sit maar op genoeg. Dankie. Ons vorder. Probably gonna get Terras from this account now. My eerste dokter, ek het dit voor die jaar van die jaar geskiet. Hy is in lys van ons matriekjaar. Ek het dit nog nie mooi geëdit nie, maar sal 'n idee kry van wat ek wil doen. Dit is die laaste ding waarvoor ek nou lus. Oh, we got Macho man, he's on video. We got the Macho man, he was on video. That's crazy. Jy kan dit later vir my wys. Op 'n groter skerm. Weet wat? Ek weet mos nou maar sy belang. Trudy. That's crazy. Ek is maar net gespanne oor alles wat aangaan.
So we gotta finish the quest now. We gotta finish the quest to get Pro Macho. Goeiemôre meneer Bosma. Het jy my goeie nuus? Sê jy daarmee dat julle dit nie gaan ondersoek nie? Dankie. Ek waardeer dit. Totsiens. Wat sê hy? Simmons ontken alle aantuigings. Natuurlik sal. Hulle gaan alles net onder die mat en dis is gewoonlik. Nie noodwendig nie. Die waarheid seevier altyd. The moment I told him the judge would be lenient, they started ratting out the accomplices. As we speak, warrants are being issued for more arrests. So, any progress on tracking down that boss? That Nadine woman? Then more progress tools. Let's go. She must have had help to get out of that warehouse. 50 credits. We're on the CCTV footage that we received from the industrial park. A woman can be seen being... Yo, we just got again 300 credits. Must be her. How did she even get past all those? Find the person who helped her. Might get your answers. Could you identify him? The video is too blurry, but definitely a man. Well, that's one heck of a lead. Hey, that's all I have. Super coins, dope. Give me a open. Nope. We just got 300 credits again. I wouldn't say this pack was trash. Jy dinge met die heel van die week. Have you seen? ASAP. Daar probleem. Dis wat ek like vind. 50 credits. 300, 250 credits. And 50 super coins. Ek wil dat jy laat die bloed doen vir meneer Hansen. Ja, hoe kan ek nie as jy as jy so Ja. maak? En dit is waar hulle moet toets. En sê hulle moet ook op. Asof hy That was great. Nog iets? Kom jy in I got 3 days left to finish the quest. No way. Ek het I won't be able to get a verwag, car. niks. I'm starting to do this too. Want hy wil jou oormaak. Ja. So yeah, As hy sê, ek gaan iets doen, dan hy dit team ain't doing great with the carrying attacks. Sorry guys. Look at this. Check out the final reward in this time. Ek het jou net staan en oopgee. Moenie daar worry nie, dis nie jou skuld nie. Ek gaan in elk geval vra. Two supports. Ja, kos dit. As hy net nie wil praat meer dit doen omdat hy wil. Nie omdat jy hom gepush het nie. Meneer Hansen se bloedmonsters. So yeah guys, we did pro the Bronebreaker. And we did pro the set. Of die dinge tussen haar en Danny erger gaan word voor het beter word. En kan net oorgee wat daar. Dis as dit ooit beter gaan word. We also got Otis done. We still have these two Otises to do. Sy wil nie ons moet inmeng. But that's, yeah. I can't believe I got a full heroic here in class and a good rank. JC Mateo. Ek weet al klaar nie hoeveel langer ek met Trudy en haar But yeah, that's amazing. So yeah guys, Ek het geen simpatie met see you in the next one.